бул силердин концерт программаңыздар эмес, просто силердин практикада болгон отчетуңар дагы болуп калат. Иш деген мынандай болот деп формальностьтан алыс болуп, атайын мынакей кагаз түрүндө эле берип койбой, монтип көрсөтүп берген дагы бир өзүнчө чоң жетишкендик. Almaştırıp san kılındı, özgürböy kele berip ar bir жылы, же биздин каршы келип бактыбызга алсырап жол жүрө албай чарчадыбы. Kan soğuşka, apalarda barışkan, ömürlerin тобу kelge salışkan, жолборс жүрөк жооkerlerдин жарааттарын таанышкан. Boylanıp koysan ey atmaşım, olayım seni deyim oğaçım. Aşıp taşıp kubat berip жашчанга, көргөн сайын көңүлү жат асманга, эмнегедир мен жашара түшөмүн. Tuğulgan жердин topurağın baskanda. Oğlan kızdı, akbeydi, donuk süyüsüne. Андемне, жашообуздун негизгиси. Келе атып, бир тырсыкка кезиктиби, болбосо үй алдында гүлдөр аз деп, же бизге таарынуунун белгиси бер. Айлан көчөктө керек, арман дүйнө, не керек? Азсыз жашап жүрөмүн. Her günümde çekelim. Barar kusanından ak yüzümüz. Akkusun altımız, aşık olur için kız. Olsun bu degeniniz, sizlarındık beleniz. Atırı çatırı dilinden, kaması çürük beleniz. Старостабыз шайлады мен Мурат Металипов деген. Бұл дағы мен барған күні Ошқа кетіп қалыптыр. Ошқа айтып қойсаң мен да барбай қоятын. Маданчылык мұғалімдеріне, жамаатқа чоң ыраазычылык, рахматыбызды айтабыз. Эмнедей саған рахмат айтабыз, студенттерге дагы, сіздерге дагы чоң рахмат.